саломатӣ ва ҷони худро суғурта мекунад. این گونه مبلغ داده نمیشد. ба сарбоз ягон ҳодисаи фавқулода рух дод. ярадоршавии сабук ё ярадоршавии миёна ё ярадоршавии вазин фарқ дорад. ба куҷо муроҷиат кунад? гирифтани маблағ душвор. ин пардохти як маротибаги як вақта. ба таври осонӣ гирифта метавонад ё на? ҷароҳате ки ӯ гирифт мумкин ки ҳатто барои 10,000 20,000 сомон доданам кам аст. дар он ҷо ройгон муолиҷа гирад. бисёре аз масъалаҳои муҳим ва суҳбатҳои хос маҳсари дастархон сурат мегирад. салому алайкум, бо шумо ҷамшеди маъруф, хуш омадед ба дастархон. маъмулан дар рӯи дастархон таом мехӯрам, вале бисёре аз масъалаҳои муҳим ва суҳбатҳои хос маҳсари дастархон сурат мегирад. дастархон аз аввалин подкастҳои тоҷикӣ дар Тоҷикистон аст, ки дар он ҳама чиз барои ҳамагон мавриди баррасӣ қарор мегирад. фасли аввали подкасти мо доир ба масъалаи сабабу омилҳои сарбозшикорӣ ё аблаваи ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ бахшида шудааст. ва имрӯз дар меҳмонии дастархон Музаффар Бобоҷонов, раиси иттифоқи волидайни сарбозони вилояти Суғ, коршиноси ҳарбӣ ҳузур доранд, ки устодро ба барнома хушомадед мегӯем. раҳмат, саломон бошед. ин нашри навбатии подкасти мо ба мавзӯи чаро барои сарбоз суғурта зарур аст бахшида шудааст. устод, дар нашри чорумин подкасти худ мо доир ба кӯмакпулӣ ба сарбоз ва тавобати ройгони ӯ ҳарф зада будем. акнун бигӯед ки маблағи суғурта барои сарбозон ин чӣ нав суғурта асту он барои чӣ пешбинӣ шудааст? албатта барои сарбоз умуман барои хизматчиёни ҳарбӣ суғурта ин як намуди хатмӣ мебошад. вақте ки шаҳрванд ҳамчун даъватшаванда ба сафи қувваҳои мусаллаҳ даъват карда мешавад, ӯ ба таври автоматикӣ суғуртаи хатмиро мегзарад. ба таври хатмӣ суғурта карда мешавад. барои чӣ? барои ки амалҳое ки сарбоз онҷо мегзарад ё ки фаъолияте ки дар онҷо мегӯяд ё ки хизмати ҳарбӣ ӯ бо хатарҳо вобаста мешаванд. ӯ бо яроқу аслиҳа кор мекунад. барои ҳамин фаъолияти ӯ хатарнок ҳисоб шуда ӯро ба таври хатмӣ суғурта мекунанд ва баъз аз агар ягон ҳолати фоҷиа ё ки ҳолатҳои маҷрӯҳӣ ярадоршавӣ дар инҷо рӯй диҳад дар вақти хизмат, бо ӯ албатта ин суғуртапулиро баргардонда медиҳанд. агар дар бораи маҷмӯа дар бораи андозааш гӯем, агар вақте ки дар ҳолати ярадор шудан масъалаи суғуртапулиро медиҳанд, ӯ аз унвони ӯ вазифааш вобастагӣ дорад. масалан як чизро қайд карда ҳастам ки дар вақти фафти сарбоз як худи суғуртапулӣ 4,000 сомонро ташкил медиҳад. дар дигар ҳолатҳо фарқ мекунад. албатта ин суғурта фақат барои гуфта мумкин аст ки ба қавли ҷони сарбоз бахшида шудааст ё ин ки барои саломатии ӯ низ нигаронда шуда? Не, барои саломатӣ аз он ҷумла фафти сарбоз ин ҳама суғурта кардашудааст. масъалаи суғуртапулӣ дар ҳолати ӯ гирифтани ярадоршавии ӯ ё ки маҷрӯҳ шудани ӯ суғуртапулӣ хатмӣ дода мешавад. лекин маблағи ин суғуртапулӣ аз ҳамон вазни ярадоршавӣ, ин ярадоршавии сабук ё ярадоршавии миёна ё ярадоршавии вазин фарқ дорад. ин маънои инро дорад ки саломатии ӯро ба таври хатмӣ суғурта мекунанд. хуб устод, оё ин суғурта барои хизматчии ҳарбӣ ё ин ки сарбоз ҳатмӣ аст ва аслан даъватшаванда масалан пеш аз рафтан ба хизмати ҳарбӣ саломатӣ ва ҷони худро суғурта мекунад? ҳамин механизмаш чӣ гуна сурат мегирад? якумаш ки ин хатмӣ мебошад, дуюмаш худи ҳамин даъватшаванда ҳатто мумкин ки фикру хаёл ҳам надорад ки ӯро аллакай суғурта карданд. инро вазорати мудофиа ба таври автоматикӣ ҳар як даъват ки шуд, хизмати ҳарбӣ сар шуд, ӯро ба таври автоматикӣ суғурта мекунанд. вақте ки сарбоз ё ки даъватшаванда ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад, ӯ мумкин ҳатто тасаввурот надорад ки ӯро аллакай суғурта намуданд.
این سقوط رو به طور ختمی در وقت دعوت وزارت مدافع علاقه سقوط میکند. وقتی دعوت کدام وقت حساب میشن که آغاز خدمت حربی. این معنی این رو دارد که آغاز حربی از روز آغاز حربی او باید به طور ختمی سقوط کرده شود. آغاز حربی کدام روز حساب میشه؟ آغاز خدمت حربی همون روزی که او با دعوتنامه برای رهسپار شدن به قسم حربی به کمیسیت حربی شهر و ناحیه حاضر شده از روی خط گذشت. از همون روز کرده و از همون وقت و ساعت و همچنین خدمتچی دولتی حساب میشد و وای علاقه اگر خدا نتیاد یکم فلاکت رو نتیاد با وای سقوط پولی رو همچون سرباز میتیان. حتی مثلا از کمیسیت حربی ناحیه با وجود غفور تو به کمیسیت حربی ولایت آمدن یکم فاجعه رو نتیاد رو همچون سرباز سقوط پولی میدن. خب استاد حجم مینیمالی همین سقوطه چقدر شما در بالا قید کردید که این را به طور اتوماتیک خود وزارت دفاع انجام میدهد. همین حجم سقوط پولی یعنی مینیمالیش چقدر رو تشکیل میدهد؟ اکنون درباره حجم مینیمالیش یک چیز گفته نمیتونم. برای چی؟ برای اینکه این آسمون مثلا سرباز رو در وقت خدمت با سبب گرفتن یا که یاره‌دار شدن از سبب اون که وضع سلامتی او بد شده است به رخصتی جواب میدهند و کمیسی مرکزی گسپیتال حربی وزارت مدافع یاره‌دار شوی او رو که اوجا همچون یاره‌دار شوی مجروحی سبک گرفت، میانه گرفت یا که وزن گرفت از روی همون این حجتی طبی رو پر کرده میتیان در اساس که در اساس همین باید سقوط پولی داده میشود. در وقت دادن سقوط پولی این کاتگوری یاره‌دار شوی او یاره‌داری یاره سبک گرفت، میانه گرفت یا وزن گرفت یا که باید فافتید همین به نظر گرفته میشود. عموما مکانیزم میشه که در وقت فافتیدن از روی عادت قسم حربی علاقه این همه حجت‌های خودش تخت میکند و با خویشاوندان همین سرباز فافتیده سقوط پولی میدهند. لیکن در وقت یاره‌دار شوی با او حجت‌ها پیشنهاد کرده میشد و در اساس همین حجت‌ها او آمده سقوط پولی رو میگیرد. یعنی مبلغی که خودی وزارت دفاع در اول یعنی گوییم که به طور اتوماتیک به همون سرباز جدا کرد، یعنی وقتی که خدا بله برای سقوطه وقتی که چنین حالت که رخ داد اصلا مبلغ پوره گرفته میشه، یعنی از سرباز یا اینکه والدین سرباز از کسی خودش دیگر پرداخت نمیکنه. نه یگان چیز پرداخت نمیکنه. من دعوتشوند حتی ممکن نداند که او را سقوط کرده. این به طور اتوماتیکی وزارت مدافع نه والدین نه دعوتشوند در این باره فکر هم نمیکنند با اون یگان اعتداری خود هم داده نشده. بله اینجا نقطه مهمه گفتید سرباز نمیدوند که چنین حالت، لیکن وقتی که چنین حالت شود باید سرباز از این چیز حقوق خودش باید که این حقوقش باید داند و طلب کند. این یک باید طلب کند. کماندیران این سرباز اعتداران و استی اساسی همون که برای تا آخر گرفتن سقوط پولی کمک رسانند. اگر در بعضی حالت‌ها مثلا گفتم که در فافتی سرباز عموما از روی عادت قسم حربی این عملیات رو با اجرا می‌کنند، لیکن در وقت گرفتن مجروحی عموما از روی عادت کمیسریت حربی برای گرفتن همین سقوط پولی با همون سربازی که از روی وضع سلامتیش پیش از مهلت از خدمت حربی جواب داده شد و کمک خود را میرسانند. وظیفه دارند که کمک رسانند. خب استاد شما که در بالا وابسته به حجم مینیمالیش چندان که معلوماتی پوره نگرفتیم، اما از روی تجربه که دارید که پیوسته با کمیسریت حربی همکاری سر و کار دارید، پرسیده بودم که در صورتی به یگان حالت فوق‌العاده دچار شدن سرباز چیزی که در بالا ذکر کردیم چقدر مبلغ وابسته به حجم سقوط پرداخت کرده می شود؟ اگر خب یاره‌دار شد خود نمیدونم هنگامی در قسم حربی بودنش به یگان گوییم حادثه فوق‌العاده دچار شد یا چند فیصدی همین خراجات سرباز برای برقرار کردن سلامتی از همین حساب پرداخت شد؟ من در بالا گفتم که از کسی پدر یا مادر مثلا از کسی خود سرباز است یا نه، لیکن وقتی که اگر همین حالت شد 100% یعنی به قول برای سلامتیش اون مبلغ داده می شود یا اینکه 1% معینش؟ یکمش این که وقتی که من از همین تجربه خود میدونم که 500 تا 1000 1500 2000 برای مجروح شدن
дар вақти хизмат ин пардохти як маротибаги як вақта барои вақте шумо гуфтаед ки барои барқарор намудани саломатии ин якумаш аз рӯи қонунҳои амалкунанда сарбоз ҳуқуқ дорад ки баъд аз бо сабаби саломатӣ аз рӯи вазъи саломатиш пеш аз муҳлат аз хизмат рухсат шуда бошад ӯ ҳуқуқ дорад ки дар госпиталҳои ҳарбие ки дар ҳамин гарнизонҳо ҳастанд дар он ҷо ройгон муолиҷа гирад. ин якум. дуюм, агар ба ӯ маҷрӯи гурӯҳи якум ё дуюм дода шуда бошад аз рӯи қарори 600 дар бораи расониндани хизмати пулакӣ дар муассисаҳои тиббии давлатӣ ӯ ҳамчун шахси имтиёзнок метавонад ба таври ройгон дар он ҷо ҳам табобат гирад. ва барои ки шумо гуфтед муқаррар ёки барқарор намудани вазъи саломатиш ин гуна маблағ пешниҳод нашудааст, лекин дар вақти агар ба ӯ маҷрӯи гурӯҳи якум дуюм сеюм дода шуда бошанд аз сабаби вазъи саломатиш ба ӯ ҳамчун шахсе ки дар вақти хизмати ҳарбӣ маҷрӯӣ гирифт ба ӯ нафақа таъин карда мешавад. лекин як чизро қайд кунам ки нафақа андозааш бисёр кам. барои чӣ? барои он ки нафақае ки таъин карда мешавад ба сарбози қаторӣ ки ӯ аз рӯи даъват тариқи даъват ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шуда буд андозааш аз рӯи қонуне ки барои шаҳрвандон пешбинӣ кард аз рӯи ҳамин қонун андозаи ҳамин нафақаи ӯ муқаррар карда мешавад. хуб устод, дар фарҷом як нуктаи муҳимро мо пурсида будем вобаста ба суғурта. ҳамин раванди пардохти маблағи суғурта чӣ гуна сурат мегирад вақте ки агар ҳамин ба сарбоз ягон ҳодисаи фавқулода рух дод, яъне ҳамин протсесс ҳамин раванд чӣ гуна сурат меравад? бояд ба куҷо муроҷиат кунад? оё ин маблағро ба таври осонӣ гирифта метавонад ё на? чунки дар мо яъне гирифтани ин гуна маблағ дар таҷриба мутаассифона ҳамеша бо як мушкилие рӯбарӯ мешавад бисёр вақт. албатта дар давлати мо гирифтани маблағ душвор. ин як. дуюмаш, умуман тарзи гирифтани маблағ ин хел вақте ки дар ҳамон қисми ҳарбӣ ягон фоҷиа рӯй доду ин сарбозро пеш аз муҳлат аз хизмати ҳарбӣ бо сабаби ярадоршавӣ ёки маҷрӯӣ ба рухсатӣ ҷавоб медиҳанд, ба ӯ ҳамаи ҳамон ҳуҷҷатҳое ки бояд бошад дасти ӯ дошад. ва чӣ гуна ҳуҷҷат? ҳуҷҷати асосӣ ин иқтибос аз варақаи беморӣ ёки иқтибос аз таърихи беморӣ ки дар он ҷо гуфта мешавад ки ҳамин маҷрӯҳӣ бо хизмати ҳарбӣ алоқаманд буд ё не. якум. дуюм ки вай ба ҳамин ин гирифтани маҷрӯҳии ӯ категорияш оё сабук, вазнин ёки миёна мешавад. ба ҳамин дута бояд аҳамият доданда кор. агар дар ин ҷо гап дар ин ҷо ки агар маҷрӯҳии сарбоз бо хизмати ҳарбӣ алоқаманд набошад ба ӯ ин гуна маблағҳо дода намешавад. барои чӣ? барое ки ин маънои инро дорад ки мумкин вай худсарона қисми ҳарбиро тарк карду дар ҳамон вақти берун аз қисми ҳарбӣ ғайриқонунӣ берун аз қисми ҳарбӣ буданаш ҳамин ҷароҳатро гирифт. он вақт ин гуна маблағҳо ба ӯ дода мешавад. агар дар вақти хизмат бошад он вақт ин гуна маблағҳо ба ӯ дода мешавад. аз рӯи таҷрибаи шумо ягон нафар гирифтагӣ аст? албатта бисёр касон гирифтаанд. ин як. дуюмаш ки вай бо ҳамин ҳуҷҷатҳои дар даст дорад ба комиссарияти ҳарбӣ муроҷиат мекунад. комиссарияти ҳарбӣ онро ба кумитаи суғурта ёки мақомоти суғуртаи шаҳру ноҳия пешниҳод мекунанд. онҳо ба вилоят ба ҷумҳурӣ. ҷумҳурӣ ин ҳуҷҷатҳоро санҷида маблағ андозаи маблағро муайян намуда баъд ҳамин ҳуҷҷатҳоро баргардонда метавад ва аз рӯи ҳамин ин ҳуҷҷатҳо ӯ маблағи суғуртаи худро мегирад. албатта ин мумкин вақташ 3 моҳ 4 моҳ 5 моҳ 6 моҳ давом кунад, лекин агар ҳуҷҷатҳо камтар норасоигӣ дошта бошанд онҳо баргардонда мешавад. ҳамин масъалаи мақомоти суғурта бисёр сахт аҳамият метиҳанд агар. лекин дар ҳолатҳое ки ба ман муроҷиат карда буданд бисёр шахсон як 15 нафар 20 нафар мумкин дар ҳамин мубайни 10 сол 15 сол муроҷиат карда бошанд. ба ҳамаи онҳо муяссар шуд ки
ҳамин маблағи суғуртапулии худро гиранд. хайр маблағ ҳам қадар гӯем барои тоҷикистон кам месохӯрад. вале ҳаққи ҳалоли худи он сарбоз аст. албатта ҷароҳате ки ӯ гирифт мумкин ки ҳатто барои вай 10,000 20,000 сомон додан ҳам кам аст. ташаккур устод барои як суҳбати хеле хуб ва пурмуҳтаво. дӯстони азиз, ба шумо низ ташаккур мегӯем ки моро то ба охир ҳамроҳӣ кардед. خیلی شاد میشیم که در همین موضوع نیز فکر عقیده خودتون رو بیان نمایید و اگر سوالی داشته باشید میتوانید برای ما پیشکش کنید تا در برنامه‌های من بعدی پادکست ما مورد بررسی قرار داده باشیم. با تلگرام و اینستاگرام ما آبونه شدن رو نیز فراموش نکنید. همه پیوندها در زیر همین پادکست ها جای داده شده‌اند. باقی تا هفته دیگر در همین وقت و ساعت ما رو پیگیری نمایید. سلامت باشید.